letsatsi le ke a tle ke re ke letsatsi la gore re tle go hira tota ke letswame ga se letsatsi le batla re le tsaya jaaka o ka re ke letsatsi la meeting ka gore ra itse gore le nna le bidiwa dio tse dintsi mme hela ka gore re nna re bidiwa mo kgotleng mo go tla go bolelwa tsone dio tse dintsi tseo ke tsa gore re setse re na le kitso batsadi ya gore mo ngwageng o tota hela re le batang go ntse go diragala eng jaanong di buitse di buileng pele ga me ba tsere mafoko a ne ke batla go a bua mme ne ke batla go simolola ka a nne kgosi a bua ka wena wela a seru se se re diragaletseng ko go Rakwena ko Ramotswa sa go latlhala ke re ba le na le dibalamakgolo mo Facebook go na le ba ba setseng ba tsere ntse ke lebile gona ana ba ntshitse something like 15 point madi a ba ntshitseng yaanong ke re a re tswa ha bana le go thusa bagolo ba bona gore ba ka latlhela jang mo ka gore ka kwano ke tsa gore kgosi o rile re ntshe mme ka re ga a bua gore re ntse tsa ka kae ka kwano a se gore ga o latlhela ko Facebook thanta ba o ka se go tle go montsha ka kwano jaanong ba ba setse ba ithulagantse ba ba ko Ramotswa ba Facebook gore re latlhele mo teng o tsana hela mo lekwalong kana mo page ya ditiragalo tsa Ramotswa go na le number e kwadile gone mo e leng gore re tla be re tsenya mo go yone ga ke tsora nka e bala bangwe ba tshotse dipene bongwe mongwe o ka e tsenya mo nneng ya gago ya re 7269142 ke aga skati ke yone e leng gore latlhela mo teng ke a itse gore le ko Motubakwane go na le Motubakwane Foundation le bone ba tlhaga mo Facebook ba e leng gore ba eletsa gore re latlhele mo teng batsadi jaanong ke tsaya gore re tla dira jalo mme hela se e leng gore nna ebile ga go teketle go latlhalatlhwa re le go nyana kwano ka ebe se le mo tlhaloganyong ya me ke gore ne ka utlwa botlhokomelo ba ga ba health ba bua ka boimana ja bana teenage pregnancy gore batsadi a re lekeng go bua le bana ba rona ra itse gore go thata bana ga ba re retse o tla bontse gore a ngwana gore tota metsamao ya gago e ntse jang mme ngwana a sa retse mme ke re a re se ka ra ipona tsapa betso a re se ka ra ipona tsapa re lekeng go bua le bone basimane le basetsana malatsing ya go tshwana hela bana re tshwanetse re ba lemotshe bokete ja gone gore a nne le ngwana a santse a le monyenyane mmele ga o ise o gole botshelo bo setse bo le turu yala ka re bona gore isolelo a rona le hatse lotlhe nte se ka ra tsaya gore ke botswana yala ba gaetso le hatse lotlhe yala isolelo e wetse ko tlase jaanong ga re itse gore isolelo ya go ela ko tlase selekanyo se se kae maabane ga ke bua ko metsi maswanne ke raya batho ke re a re khubameng re rapele re kopera masedi gore utlwala botlhoko re le batswana ka gore rona ga re lwe ga re se ke re siele gope ebile ga re itse gore go sia go tewa eng mme ga tlala ya go bolotsa mo ga gago ga o itse gore a o tla tsena ka South Africa kana o tla ya Zimbabwe kana o tla ya Zambia ka gore ke a utlwa itsholelo ya Zambia e ntse ya tsoga kana o tla siela ko Namibia bangwe ga re a utlwa e tsala ga e le gone go tshwara garawe le ga e le gone go tlhatswa seaparo ga o sia ko ke yone tiro le o ka e berekang ka gore tse dingwe go tlhela beng ga e ba ditsere jaanong ba ipaakantse gore ga o tsene kwa wa go tlhatswa mme hela a re kopera masedi ba gaetsho a re phatsimisetse sefatlhego gore itsholelo e re aka puso e ntse e tabogile e re senkela madi modimo o re thusa madi a bonale itsholelo a rona e riane batsadi jaanong se sengwe se ne ke batla go se bua ke gore a re lekeng gore re iteboge thata-thata ba e leng gore ba oka ko malapeng ba gaetsho go oka ga o se ke oke ga o itse botlhoko ba teng go bokete mme ke re itebogela gore mo teng ga dikgwedi tse di 12 tse o kgonne go tlhokomela molwetse wa gago ka lerato o kgonne go mo isa ngakeng o kgonne go mo apela o kgonne go mo fa dijo o iteboge se sengwe ke re betso ra hupallana ya ka molesi lwa bidisiana a bua ga gongwe ga re bua ga re buisane sentle go tlhoka go buisana sentle mo bo go dira gore jalo re se ka ra tlhola re buisane mme ga o nna hatshe o ba hatshe ya ka founu e ke e beile a o ipotsa gore tota mme sememenyana a ke sa buisane le ene gone e rile ga go tla nna jaana ke mo dirile eng o itlhala o sa mo dira sepe mme magoko a bokete ona a tuile kwa a tswang teng a goroga mo go wena jaanong re tsena mo ngwageng wa 2026 a re yang go tsana ka lerato re go tsana ka kagiso
ha ke sa ntshe mahoko a bogala ka mo go nna ka sitlhametsa mo go wena ke robala ka kagiso le ene o ka o mo utlwisa botlhoko ha o sa mo utlwise botlhoko wa go robala ka kagiso yaanong tota kopa amogela ke gore a re tseneng ka kagiso le lerato mo 2026 batsadi re tla re kgone go thusana mo go tsa botshelo betso go se buile ka tlhokomelo ya bana ke tsa gore ga a bua ka metsi a mo molapong o na a bua ka bana ba bannyenyane gore kana ba rata gore ga metsi a eme yana bo ba tsamaya ba go thuma ko gone kwa ntleng go jalo go hela ke itse gore tse dingwe tse nnela di bewa pele la di tsela itse gore goromente gompieno kwa re o re latlhelela tema e nngwe hela ya hectara a re se itsapeng ra be re kgolaga marapo re ke ka dirang ka hectara e 1 hectara e 1 o kgona go bona makapa a mabele o kgona go bona morogo o kgona go bona se modimo o tla se go neelang o bo se tsenya mo tlung o bo tsaya dikgwedinyana o se ko sefalana wa go reka batsadi a re nneng re etse mananeo a ga goromente re a sale morago ke re ke ikobile beng ba me ke a leboga